Me mane medi ne mane. Ono yire te kama toka ke tuwe bi ne bai. Waso mi kama hwiri se wrinchi. So aje wani so akwo hyan kwanhia. So wani benko ana yire de ye wo hona wakono do boni ne bi wura wo. Wo na makono do boni ne bi wura wo yire anyo hwe. Wa anyo fu. Wo yire wa anyo hwe. Wo yire so kra sonwa. Tinchina atida. Ko pe oba foforo. Ye no adwo love sim anim said de nem twetwe mu said de se nso sim homa mo foko ne knife di be furu hodo akoba ba obi anwa mo ne moko mo ha adwen papa se mu ba be ma me content fa Cassandra ho ani busia ho a eya mo kasa do ya akwala wo virgin obi a wo sister wo hwe ni dress wo be na TikTok aka na no lipstick to say atem dide look wa wunnim na wo did wrong information breme mami no ye hia ni justice me se me be support pastor no maka Memwakwaba eba Skeleton Man TV. So Skeleton Man TV ana wushi. So when your first timer any abomodia subscribe. Mia notification is to send you anytime bia ye di video betumu no won some sabekan wenye bia share uhwewia comment fa ho kire wadwen efa video no ho abusua like video no na share emo bia so enye bi hwe mitasi bebre abusua malinda wone Frafrahemaa abusuafo oma crash ewo social media ne so na abusuade enti ana oma crash sa ne nyina eye Dr. Grace Boadu a abusuafo waka baby wone ne boyfriend a ekire ye behu se na ne boyfriend a oye Osofo a ye frɛ no Sofo Bible Nokwafo boyfriend no abusuafo na waware na emom no se entawantawa bi na ye den eba one ne yiri ntemu a kire se Dr. Grace Boadu eyeden eboruem na abusua sansensemu eba yen Ghanafo ekirekire omadwen efa saasem na eyeden eba ho no ene ebi yeden etotoma sofuoi ebi nso kika nsem bi eyeden efa Dr. Grace Boadu ho na abusuafo enipa a kire se amanfo ba hye no pa eye Osofo Bible Nokwafo ono anabusuafo ye bahye ne pa na abusua malinda one Frafrahemaa omumienu nyina in the beginning no omo fire no papa no omo fire sofo no papa na abusua samre ya me mo kasa idie switch bi abem switch bi ayeden abem obi aswitch asese wo yeden wo defend the sofo no papa na hwan ana aswitch Frafrahemaa anabusuafo onu mpodie enya atem didie nko osa bo sofo ni dua oburu ni nua ankasa but se die o se woni sofo na ayeden edi nkomo pa ma sofo no wa kirekire nsem bi mu ayeden akire no ti se die na adwene asesa a o se even kra edua na obo sofo no obedane dua no edi akoyeden edi akogu Dr. Grace Boadu na busuafo so no se na enye Dr. Grace Boadu nko na no omyeden omo panu na emom no omo pe oni nipa bi na ayeden aka ho abusua me se hwe video we emusem edoso ankasa na wo hwe kosi a ana abon se yes ensem ewu wiase na nipa bi so omanu oya ankasa ai mumienko video no man na no da ya say oseche mensa bosu na yi say asuma baba be yi gold me mane medi ne mane ono yire te kama toka ke tuwe bi ne bai waso mi kama hwiri se wrinchi so aje wani so akwo hyan kwanhia so woni benko ana yire de ye wo hona wakono do boni ne bi wura wo na makono do boni ne bi wura wo yire anyo hwe wa anyo fu wo yire wa anyo hwe wo yire so kra sonwa tinchina atida ko pe oba foforo ye no adwo love sim anim said de nem twetwe mu said de se nso sim homa mo foko ne knife di be furu hodo akoba ba obi anwa mo ne moko mo ha adwen papa isi abende be famie same so me mu odu kakra
be fa me de me ni me ho hwe o just go do no ma bia se me sene ade na me de ompe ala be fa me wa na me sengre wada woroma ena so epie ewi asema me ntu funa me kan se me njiro ewi tuwa hofo wate Osofo dia fa wani so ne fa wanu mu anka wase nyina tutu tuwa hofo utiri na ye sister na me wu na adem na ka wanka beto dre wo abrante abobra kama nyi obi na obobra ne dada na me hyira wo pa adwuma na me amma wo yire oba kokrodo da etale ho se da mempe me fo ba foforo tumi no oba Osofo tumi no bi akotwempra 2 years aka ayere ho 2 for dia fo wani so no ho se ka fa wanu mu ka ase tutu wola kense sister no se bi wa mewu na adem ka be hu de kuro yi de omre be ye wo wati tena wo yire ho anu o yire boni bi ore bi afache no so fache na montena wati na medi mfa so bi ani so adai na mo presa mo pede cheers to atemdidie look Cassandra wuni twasi di wuni munyansa mu sana mini pastor na kase ne na se mbe ko ama pastor in real life pastor na contact me ama metie ni side of the story mu busiafo mu ye kwasiafo jimifo Cassandra obi a wo sister wu wa wo ye last born hwaniema wo ye wo TikTok obi hwe wo hu se wo ma wo sister bi ewu sana mu di poison etu ho e di twe pastor no ene wo sister ama na no e na nyame ye pastor na dom information ine ekuta me se din ka hye se se me ni pastor na kasa blogger say me ni pastor kasa se sia no insam no me be lifting high e be ko high na me nyanji gaye me wodwumem na me wie na e ba se hu na me ko bathroom adwuma me be di busia kwasi ampeni pastor ni say sika wodi ama girl ni to mu ni to obeji ni sika back into e na omo pam no tete no se mu ba be ma me content fa Cassandra hu ani busia hu a eya mo kasa do ya akwala wo ye virgin obi a wo sister wo hwe ni dress wo be na TikTok aka na no lipstick to say atemdidie look wa wo nim na wo did wrong information breme mami no ye hia ni justice me see me be support pastor no maka me see me ni pastor na kasa be support me tie sem na Saturday me ye yie be frɛ yie ntuma tuntum achre Ghana for some bottom ye hear justice ye see busiani ne cool girl no the poison girl no moja ewo munsa one god kan say moja obebrensa ye see mu poison innocent woman no efia kwasi ampeni so okoye IVS DNS sadi na ye koye no eya ukoye a uwu etu no koye na so go yi fat die no koye no efia so wewu efia jimi fo ye see ubewu ye see ukwa wewu ewie ube ka mo ehia ho ube strata na wewu ai me one god who makube muntu no protect me kwasi Viena mabo pastor no me be Daniel gu Cassandra ni busiafo so mu sister me kwasi afo no ene me hu sama mumu ni ada wo be ye mo hye yi ana sa wo de fia so ziriga maku na wie mu me fa nkwanwe ene me hu wa ba ada wo be ye yi ana kwasi afo ma benfo ma se mo hye ene mo hye anya hwe o se Susan William odi eni onyamba ya makwasiafo nyama ya mu se snake makoya mutoa ya mu anu ye ka mu se fa ya hu ye ndi ye fi asam ye be di uni twasi di asam ye be ka wasam kwasiama pretenders moya mu se mu jimi ewiase so be jimi mu mu ka se ye jimi fo efias was diga wa nyata free mental no bu so ye hopeless and then delay is better than you Tracy Boachi is better than you efia penakra be ye ajaw Penabe Johnny at the end of 20 years. Me na me catch out. Penabe Johnny sa suba we. Uba pena alpha. Na busiafo no ba ma kwade sa no. Papa no me ne na kasa da juma. Mata nkruma wanko. Kojo kan so oye beifuo. On na say funny face. Sa 10 million no di come out funny face no. E no di shi ni sika wo huhu. Kojo kan sa nyambe tua wo ka. Etua wo January shika. Ene wo pastor sika. Hey, me Frafrahemaa me di truth na ba wiase o. Me make truth ewu. Mini pastor ni kasa ene enye secret pastor who fashion sie na me so me fashion sia let's call SP me ya yigbeni me twantro me ni wo kasa ene ana we spend 1 or 2 things mama inti busia no sro mana who sro busia na who sro bia e say ye ni real me beji bribe bia free unsam me ka truth obia to shut me down I me platform so I control my platform dia me pen na me kam Kojo kasa kwasi ampeni
jimieni kurasini ohieni ba chale wateni ba kwasi I know for obi ohieni ba who na say funny face before who they breathe in the fashion world monhwe Frafrahemaa atem didie look ajagraja kwasi ampeni ene wo sorry ya wo si shada ebeye president yati abrejon dumelo enye yati bra yogurt regime fue agrada na batutu we wusi we hili mami bi na efi aswazi ga na ne naya ne ya no wentumi anko hili no so obi naya ne ya wetumi hili no ajagraja ne se je misi wenum guase no yati tutu se hu obi ehu enum guase wedi pastors yirimu edi nkrofo yibe musu eda wo so ajagraja misi wo ube ya ria hyedanu guase betu ye kwasi yampani jimieni am robber jimieni asema wo kanyansa bi anim one God si bra no munku one God so ohia me one God me hye wo akama ase into obi atumi nya hwe one God intima ye kokoti wasase so because you okay bia mitie me ya amamre kwasi yampani one God si bra no munku wo obusua ene ma Linda oni Frafrahemaa ana busuafo moti wo monka no se meka se nipa bi ano oya me gidi se wahwe video yi awie abeduru hanmo a wa wahu se enipa bi ano yankasa ai Frafrahemaa obusua ahanum Puyaka TV me see a tough mo a ye de bebro wenti se we your first time mo a ene obomodin subscribe mia notification so kreke all no send your video bia ye di betum no won so sabe kan wanya bia hwe medasi bebre